Pain kom digin, Trescol, with Losh Way Wangan, Kompoja. Dua, the show. We're doing very good. Ali Kaksin got, Lama Lab got. Gojin got Kimolash Kewa, one pine gum, Dabdalan, Dixon others can get our Wisha one. Woman Kewa, Lama Lab. Kulotigin. And we combine, we met Losh, not a walk shag a belching and cockshicken got get. She'd both delco belching at the Agoline long with the Tinum Singio. Me Akalimimo, Kaslan got Pwacye. Kaslan got Pwacye. Kaslan got Pwacye. God's word is truth. God's word is truth. Tago ke son sapta singali course for singalakot na ke singalia. I think Kaslan got Pwacye. Ang ariti foslu ngay nan ke proilasho. Fosifan na kaderit makin all ling mata na ke ling sasha. Ling mata siya pang. Akalam yang ay sites nga saptan me kor fosnong dolo. Fosnong dolo akalam me. Kaplan mislelen jifen akmatalye ko wos in mana kewa. Karangan ng nganu wos nan ko wos manu wos no fon in wangen mata kelem lan Jesus Christ el tako. Kas tolu kengan nganu wos nan ko wos manu wos. Leng sasha siya patakong Fos siya ba na leng sasha kelem yang Katja si mista na shares. Ellen akmatalye ko was in managawa. Karangan ng maulo was. Nganu was manu was. Nganu was manu was. Wangin lang nan kalos. So, to gonna get gas Mary Gill, get major translation, example, King James Version, New King James Version, English Standard Version. Kahs nga taga mo, spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Now, if you got na get Cash Creek, my body from can get cheates no nga kada na Numa, psych, soma. Numa, psych, soma. Now, if you got na get tabernacle, lom nuk siya na get fixed temple siya may na Solomon ma. Katil sap Solomon, David Rel. Outer court, holy of holy, the most holy of holy. Topic sila machine mo Kaslan got Pwacye. God's words is truth. Na ngayon nagatli fundamental change matagal ke leng mata na ke leng sasha na leng na taga na ke 1920 according to me references ma tikin Trescol likwe yengi na metiget taga na ke kat proy le ke mga kadushe from loti ma singa inan ke proy larsa kadeta ka ikwe na ke sanctification process ma kataga na ke sife taga ke key text ma kate read ke son sapta singa likor na ke proy sila Jesus kanta na holy of holy contain three major furnishing na ke me lom nuk chengan shilpe temple fixe Jerusalem arte po in pretsugo arch candlestick 7 nar yen long in incense furnisher tolungan makatil sang esam faklal Paul when Paul ba playing one at church parang siya from Lodia siya nga sapan megor fosnong tolu leng mata we leng sasha kadindela Kaslan God even Pwacye wang matafong lake efo itakle holy of holy ka leng sasha siya when it contains three furnishing
showbread, candlelight eat course, na incense, may lang na ke, may kaing siya on before the veil. Inside the veil is the most holy of holy. Spirit, soul, body. Manuwas, non-kawas, and manuwas. Now, if you got the furnishing tolungan na preachingan bakasnan God. This is where we come and study the word. Doctrine sesam kitak she kawit na fon singe. Dodo mo de tolu for singalon gos nga singalit kos. Akala mi mo masamos na nakewa utaka ke nganlan God. Ashubain luti doctrines. Doctrines and sanctification pa dem someone kamaluti singa men kasnan God papaye. Ashubain luti. Ashubain kai. Inakshuwasye. Ay nakataya. Masuwaswas. Nasin mayt. Tamatlan ka din suwas na. Ako lang. Fall na kikalan sa puwo na kayo. Kaslan God pwaye. God's word is truth. If I took the holy of holy. If I took the soul where may lut doctrination lang God, it's ongoing. Cantal 6 said, reflect kalim mauda ka kikaslan God. Na incense siya maakalim yung makad, may kayang siya na singkat. Wana room siya nga lusap ta siya, for siya kalim niya. Namanash, sang nagabroy. Sang nagabroy, kading kalim kela. Evin pay kat kiliye wala na lang God. Wana proy siya may taga. Akataya kike sapta siya ngalon kors ke. Proy siya lang Jesus nga ke. Sapta siya ikors ke gospel lal son. Kading kalim kena. What's been going on for the last many years. Especially 43 years. Na ke wala na siya nga na. Di pa siyam sapta siya kalim. Di pa siyam siya may takalim. May gat sumligi. Mapayalan God. Araw managawat kala masyal. With that said, katsum nagabroy. Kadata kay kuya mang. Sukya na syal singan. Kadim proy kin. Proy singan na in Orkland na kay wakimasing. Efo kastan God pwaye. Efo kastan God pwaye. O katisla. Soul. Holy of holy. Non-kawus. Showbread, candle, malang na incense, altar of incense, table of showbread, 7 candlestick. Papagadalir sukak sakin ko. Wang matafong lagi kaslom. Kaslom siwas na. Flocking cutting in the room, Papa. Kengon nom gebelching a kestakan gallon. Kila for the last many years. Katinam dagya. Breaking mold. Katinam dagya kalim shimay na kadinashka. A katina kishetin kum. Kishetin kat now your room when mapole la kalamiga room singa do foshi. Kat molkan la somligi akwaklong. Kadin niya kunokon matagal ke mante tustia kalimye. So saya elda ka kumsid ba flow ng masak. Compare na kaya lam malikos metakal. Metlom si vena somligi. Langkalan wala na lom. Ay shuk oye siya. Inge matlom ko siya kung kesla pelching kadin ta ko na rumpang na siya. Ta kun follow kung gat ke pelching na ke kas mo.
When I got liga shit is no sapal make or for snow dolu. Ling matan and ling sasha. Got it na furnishing dolu ma. Allow shit. O ye wolom. Got in a mataki. Flogging got kepelching a papa. One nomin we got. Actually what she got. When a key tax she mother get you to the dolu. For shingalan koshing koshak kalim. Masa mas na nagayo. Utak ka ngan lan God. Ashupen luti. Inkai inakswash. Induti maswaswas. Nashin mait. The mitlan God. Inshwasna. Akula. Fall na kayo mabun na kayo. Babagat pray ito na pala. Bellom falling bell na kayo. Timing long fall na pain bell na kayo. El precise. Wangan matafong la. Kading taka. Kunikas na siya kading nila. Wangan. Oya tulungan. Kepen. Kadis la ode of all. Kadit la soul. Katinakilin or malum. Or gebelching a baba. Katpang kakshakin gum. Shui kakshakin gum ge. Manaka wamat palakin fashion a gebelching la. Main shewu makain. When a proy she might go ke. She shifan el proy na shell. El proy ke. Woolen ama. Le. Taka in fellashing in calim ke. El proy ke matamalutud ka much supply. El proy bega matalal na kayo. May Kahs, mold wala na lom, lalal fungi, kaya fakaklan mit saplalos, ka mit sapla. When a chija jilfena kalin ni, elashin papa, and mit lalal fungi na kayo, arshi nailpe, kat mashi fun. Nak manas flocking kat na room kepelching a papa. Kating kalim na pay kala, wang na pay matafung la room. Flocking kat. Usie Luhn Chronicles of Taik of Pwacye-John. Usie Kahs nominakci washigat kepelching. Katin luti mana pwaye. Doctrines of sanctification. Kat pwaye kakskin ko baba. Pwaye ke metlas na kayo om teketlik natas. Klik sisik natas we klik force. Ukula matay ne baba. Kat pwaye ke metlas ko siya. When may captain na sin orator sila mit ko sayang. Baba. Taka din ako na. Nakita ko lang lame. Ni met patla. Kahs no magkay na baga naksiwasigan. Ako gat na kaya. Fishing siya mamsang na sila. Tres kaling. Baba kung siya lapelching. Makipakutin yok mo. Kadin fulok lao yak fulok na room kapelching. Ito ka nagkikasin mo. Napagas na siya. Long broilers. May call na kayo. When natausin tol mo makers makumikal na nagkatausin. May tol ko yan. Kating kalan kela. May siwas may dako na ang kalan sa pikon. Para kunokonsing. When na kitchen. Kumsang na siya. Out of 35,000. May tol ko yan. Sol. Ikas na siya, nasimit ko siya. Now for the many years, katinamtak ako kung kapalong broilers. Kapnas. Mana kayo magat plan ni fashion na kaya belching. Hindi ito kaya ako kuchapat lang mo. Hindi ka kaya finchak siya. Kading samsam kun mole la siya ma. Chisya ito ka.
Takon like 1852. Baba bang back the nyoklong. Kung si Pwacye lain sila kadines makla. Nap nas wicked ngon num penkat. Takas mo lum makain na into kakipelsin. Inte akwak lang met akwak lum taka fin shakshin. Kat pway kaksigin kum ke man kayo. Lalal fungila, you are still in control. Kung matayin ka siya o ngay tili, man nakiwasin nyo. Play siya na phone na may matakalong. Katin kalam na pa eh. Ito la. Tamlay siya ngay triskal. Kumsang na siya. Ako la. Nakitakalan lang. Limit patla. That's to include every single person. Makain long ito language siya. But proy pag church lash na kay wasyayan matan fel siya lash nga. Ka takashi lash nga. Takading tuuna ko. Being sanctified, persevere, remain as Christian. Katin fakumya. Kat pakyalan, sol. Kat kulamalap kaksakin ko, mama na kayo. Kaya nang Jesus sumatangos. Amen. Amen. Tigin, kat kulamalap, tigin na tago, kada continue na kaya me, intafala proye, kada tago siya, o ninakflatche ka at lash, nakada tago ikweya, me, Foshingalakos na singalye ke sapta singalikos. Metiga dafta na ke antigin na taga usia. Why na ligega historical context, literary context na ke gospel love song. Kaya siya la tikin. Tikin kung gulo manlap. Lo manlap ke arulom, farta na meta. Farta na metikin na manas. Look, actually, got game. Damlilipan ke price in Gastel and Lasha. Eki kasin pa yung akma kumra labadari ngan we come in pa met matagonge. Si just receive akalemye. Damda kendi lang a George klamalap. Kakimen. Ki price makolgat ngan. Anakilin kumbe. Damda si bepalik. Tuo. Kulogi kasmoul. Kadeta ka shamram kun. Oye si may follow kun katla kadin pala. Insi ulan kata. Katena pala kiyang alsomla. Kat fong well na. Nangan pain kumbe, damda Ru Charlie. Kita ka peloman. Kate sharing in na. Livecast lasha. Panangasi unsukonge. We got Sherry eh. But we are kintakan ki makatash kaya. Nakat fatakan na ki literary context. Historical context in kain. Kashikat ka din tala. May asin pesi ma. Malutut nga si kiyaka. In kashikat. Naklogi ashlo osan. Klogi pas...
pwyaye nga pwacye kung bakit na nangalagani may tamo aparat na siya na dapat na init na Pwyaye nga pwacye kung bakit na nangalagani Glamalan singat ke udah kapel silas ka din kan wala share lash ay pega din kay click like in magat kan we be faculty kasan gata nasin may din circle lash ka din kay we be akfashik great commission ga gunokan flatsima akademiyak tasish kimet usap talong lalgush nge pasinga lalgush ke longol man bain gos na kayo ang makadagilin bedari gos marsh ke backgroundan gos ma efatako price ilal lemistelipan nga damlelen gain ikesla ke kadata ko shamsham ke malutut misingiya elikesta dar na sishla intercessor prayer si bagat tekang kelemela ko lain som ingan tule uchak na gemotone Mutona na safta si malanuchak na gimasima tapanya kil na geng na elorela pray sima kadata ko indutut kin misingeng Faxilak pianga nga siaksin assume ngani kin laf kya matwum da kumeta payapalikas na simle kikastas kmet ko shaya finkom ko ni sam ke kom daron na papaman den ba kie papal natal tala en man we ingel si shana kome sampai balikas kumurek makin naman masukla singe paleres ma asha shell replika si benaki me ma si mafak mo papal matala na masimitigingan pa tamlipan el taga akalemye critical change si may dekle nganu wo sige 7 Thessalonica saptal mi gos fostong dolungan Naral daga shamsham kun na ke si articles ma ange en si Milo somin aluwengen. Nakikat ka na ke malututsim singe ngayon. Kadina nan ka na ke fail si mata sang lasang again only singe. En na siya flashing Na panangara eta ka na siya eta ka ngan kain academy ke nga eta ka tukun nga usi articles mal ram ke ngan wi shopo nga fashion na me nara kinga ame ta ko sima ko min ta kinga am sham ke chon ba nga ko min ke sa sapta si ke chon voslong ulia el sham kan lam na din gat pa fakla len si to ko chon elia like Jesus kilta ka na yerol el fact
Lie, lam na din kat paingo. Melda garo, siya ela makuluklan fel. Tawli pa siya ng biyeng nga. Ngalip siya la, dagat fin siya nagkikata article siya geng. Arst lever of cleansing and renewal siya. Dagat fin liye, mas siya geng sapta tolu siya. Fast me fact mo, siya the book. Nga fact na pa na siya. Siya may definte shoes tagi kofengan, el kofla na ilyak nendo ko shalan kat. Na pa nga lever of cleansing and renewal siya nga, Nicodemus pa, siya kla melin na lenaro. Na pa nga masi matamalipan el tagalutiya kum kaya nga pa, nga kum finte shoes na nga, kapanan wangan siya pe, nga kum ninekin itawi siya ka church Kalipetok lagi kof, kamda sang siya dafo singaul ke la ngeshengan ka finne alun sette ka temungo pik mangan. Finwangan isusten ngan siya sil the book nga fact na pa na siya. Siya mo del finte suste ke kofengan e kofla na ilyak nendok shalan gat. Meshi pe siya nga kumda ka kastan gata. Men bangay mapayi siya. Si may samram ka na pa golden stick. Narakadeta ka nakisapta alkor. Fasi nga luto na, sisa sil kalim lan fela. Pa golden stick na. Lemel tu lege revelation. Tu shruk kendalit kosh. El fact na sin, duti siya, nga ako lan fela kendal lumaligin poke. Lautela na. Mundal fresh. Fugaklan sa plok kum siya nga. Kat fong na, wina mo ito, kakati sustengan na pay nito na pay lagi salvation siya. Nara chiyel kalim lan fela, saptal ko fasi nga lufakla, siya siya ba kaskas na sin met Pharisee fact. Nga kalim lan fela. Katay na met siya fast tukuk, fast kalim lan molyorol, el fatia na fashin losh. Nakatsunda, el fact ba kisapta ya, fasi me mo, kaya nga as fela, nga kalim lan fela. Nalipal na kabasama ke chapters, singalakos ke altar of incense nga. Pa fact ke chon, singalakos singal tuloy mo, nga fara katay na mako siyak ke inek, na wala na lan papa, fact kalimiyak inwen. Na glorification siya nga, glory siya nga eletak ko. Noun siya ba glory, glorifying na taga verb sila na kimakatay taga sama mga praising. Glory lang God. Nara kataka na ki sapta si Madash kaya na great intercessory prayer si Bangay. I appreciate nga. Katutak na ki feel siya nujak na ki holy of holy. Pasapta si galit ko siya taka na kaya. Nakingasamsam ki sapta si galit ko siya nga. Eto ka, manyata kaya academy katabi makachon ikaya. Nara main idea si mga kamindiya pa. Jesus el pwacye matamalutute, fong sinametiki crucifixion, sikya ka. Nara ki pray sila ngi ki saptas ngali ki fosing saptasin ngali make ors. El pray na sin papa, kat papa. Glorify me. El juda pray na sin kat papa. Kiyas ben matamalutut lal ngi. Saptas ngali kos foson kos kiskalyan. Kadito ki kat ndaliak pitse ki kat shiga fani musingila. Kat finli classic movies ye. Pitse siya. Kat finita masi. Nana nonsu ko ta kain na. Tan. Ne. Eta kain aiten suspengis sham singet. Na mingaden kin la mesikia. Ta kadekan long unsu ko ngi crescendo ke soundtrack ngi. Onsu ko pat longo, kusang line ministry pa takang Na ingin nakataka ki crescendo si ki soundtrack singe, manikat falen yung climax singe pange. Kisapta singe. Kataka na ke, nara onsu ko nge fash. Apin na ki onsu ko chida ke piya nga. Nara ko min fulok na ni kisapta siya imitata na. Siya siya fakla. Bella kasunat ako. The hour has come. May lang The hour has come. Pella ka pa samang
Na kung finnan ka la, pella ka pa samang elwi matamalutut nga yatolu. Dalu kwel, anan slagen aten expectation siya. Na kung ngetla, kinga, we call kelas laga ki high school student body officer siya makat make sure siya kya ki freshman year la siya ba. Kadin, somye kalala ni tevan siya kung tulle ki elementary tevan siya ka. Nagkakak silpe, syukye, kame masomne, walang ne utwe ma ne utwe sa siya, ne melem, lella, na flok ne yekala. Expectation siya pangan. Ngat lali expedition silang disciples nga ukwel Jesus nga. Ngat lali rocky terrain, mamadal ko true nga. Ngat lali talik sol silash nga nakikatayan madalasom, sikin fanak nga. Special forces nga. Chorni siya gangan. Ashen maraki, ashen masinsin, assertus. Nara nga nakat matawak taka na ki, kat cresting sum nage final rise singe, kat sum nage summit singe, stretch siya bange, mediga tune bange. Narakat fin folok na nage sapta luo, pel singahan pa, neken lay masiyak, lenikal lakofa nage wine. Emeto plal, sifacna siya nina, kuminti fakna siya mga nara, pelak sonataka. Napakataka ke sapta tolu nangashaman ke oya si mga taka ke lever of cleansing siya. Finde susne ingan siya. Sapta akos taka na samsam ke matayan smeria siya. Na fast forward ni ke sapta itkos halkos kadali pelu kasi nga siya batako. Pelu reiterated our at not come yet. Masinal fagi ke sapta luwa. Na pata ko may sapta siya luo, ilakalem ye mo, kahit awla ka pa nga. Siya gasas ke min siya lala. Na kung finsum nagsapta siya luo ke soon, pasong ulit ko sa fakla, inge, insyak tuwasla na. May nga efak. Yung nga efak mo, papa, nikum nila awin ko yung singin patati fak. Tasak tapay nga si pintakalak, tangain kain matayang la, awin ko yung uksi. Pauskat minigasapta si matas kiyang Mana kaya, everything has been taking place in the last 3 years. Mana kaya wamainin na sikyak tari, the hour has come. The hour has finally arrived. Nara, masingay pa, katita mo, Jesus el akwel na ke. Pasipin da kalal. Now, nga kung mga pelila, it's the hour the entire world has been anticipating. Na pange masimaw si fulfillment yung ulela si ngayon. Akfon nila ulela si ma. Kat finfolok na ki Garden of Eden. Ke humanity patat lagi spin makuluki Kat papala sa pema rescuers. Na pange moment siya. Mana kewahikle. Sinful creatures forla been rescuers insiya woke siya with the creator. Only through the rescuer. Nara masima the sikyak ma mise si masikyak ki garden a spiritual life a trumpeting in. Na para kikatakang siya tuwiwin at the doorway to take the moment na tang pray na singkat. Pauskat me na kaya na gipray sila ngil matawa glorify me. Na paita ka gimalutuchi makatash kaya nangatuin siya ngayon mayen. I'm looking forward na si matutiwa ko sila skinda ko. Actually, Tigin, kung kulong malap ke kung musita na furnishing toli matagal ke proya na ke oli of oli shengen kung malaka te ya
Sapta ko sapta me ikas metiki sapta singali ko singa na mak alo usi betarla pro sila chijes pang. Amitas ko sa inwan apel na kayo kata usi marita. Sapta singali ko fos singala ko na ke me singalia. Rete la pro la ke na ko. Dia kita kshima uta ke luto mo de tolu fos singalon ko singali ko sin kapasila. Kaslangat. By God's word is truth. I think by if God is la furnishing tolu tingin tres kalalakataya. They're gonna get holy of holy. They're gonna get temple jinging. Soul, spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Most holy of holy, outer court. Pneuma, psych, soma. Pneuma, psych, soma. Kahs Creek, original language ke Kahs Creek polymer makaningan. Tana pa. Me ke Kahs ko saya. Manuos, non-kuos, and manuos. Manuos, non-kuos, and manuos. Siba akalamis siveo, Kaslan God pwaye, God's word is truth, pangamarita, son sapta singalit course, fos singalakos na ke, singalia. Ngasang Kaslom na shelo stari, fela shangalos, mayenelos tia malan fela. Wen la ke ngatia malan fela. Ngatia shia komin Eisalos la liki fela, trakta nga shia komin lialo siyang, liki el siya kuluklana. In wen na ke nga tia malan fela, elos tia pe malan fela. Eisalos na shum sifacna ke ma pwaye, Kaslom pwaye. Eisalos na shum sifacna ke ma pwaye, Kaslom ma pwaye. Mas sabaylos selik na fin fela, wana ke kum sabayami na fela. E ke chupelos nga esya wod sifacna na shum, tailos faka peyin sifacna, esya lo wod na pay na shum. Pangan for singalakos na ke singalia. Katata ka broile ke, nga akatiya wana ako makatilikas na shit. Tigin tres kalata ko. Sisaku. Tres kalata ko. Data ko. Ushe punchline. Wana nta kataringan. Kapelching na nas buya proike. Baba proy lanwan na dum matlang ulas. Akalimya mo. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Pangoslas ngin. Nak manas. Katsong niki malo. Katinanay ko. Long pori las ke belsinga. Ushi mapayalong. Esin na siya suwaswas. Kikas mo long. God pray kaksin kom kainin Jesus simit lang was. Amen. Skilya mute. Sisakluk tigin. Bonat vana. Katli ke forsingan ni ke forsafla ke sapta singali kosta keyword singan wolan na. Glorification siya. Kita singa kalamimo ke wik na fon singa. Siya ka ke luto mo de tolu singalan ko singali ko kalamimo.
all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrines. Napangayon siya mo katgalina ke me siete sunga sapan me gor fosnol dolud na ke masima or makinya ke singali kors ka treated fanatar ke gospel lalson sapta singali kors 17:17. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. In Chijel Broy, Famo, Papa Shelos Le, set them apart with your truth. Set them apart with the truth. Kaslong babay. Inspiration of God. Utaka ke ngonman God. Akadisla. Pange masima nga kuminan loin na kingin. Pange masima nga proy kini kek nangan taka bangon met kusain na kay wakatin taka actual sila masing. Pange masima kek nangan di na pala katsum ni ki oli of holy and shima doctrines. Kitak shima kalamiga ka week nga fat mo ashuben luti. Gastlan God, showbread, table of showbread sing. Itakla. We kalim shima tikin treskal dra kalim yangan. Kekental sticks war. Arshika soul larsha. Gat pa temple. Now we prayer, we makain shima sum narun God. Gat kusyakan gat lagat me living body shima sum akin chuya God. Pangan adu pa larsha. Mangan katinara for the last how many years? The Nailan sumi pwaye Island of Angel. More projects in the guy get 1992 na get 2002. Yes, nga ul. Taga na itakle. Mashima ushe. Maluti. Mashima ushe kalim. Mashima ushe makain intercessions. Na kumali mashikyak na finan ko siya. Fashion ni machine. The meeting at the Yokian. Got in and that you're forcing an out fair. Marking out ship off front here, marching and Tafla background, no wishing my ticket at the guitar in cutting gallon gella. Makatash can be saying in it. Mullen, mate. I haven't no. Makatash can be saying in it. Mullen, mate. Or she facing that calling me more. Kahs Luhn God pwaye. God's word is truth. If in pwaye, if fakadishla. Someone need to answer this. Now, if you want to answer na we need fixing. Kahs Luhn God utaka in me in luti, in kai, in aksuwashi. When me aksuwashi la masing. Kita shima taga ki Kahs Luhn God the fat mo utaka ke ngonman God. Hasbe in luti. Araga tinga liti metlasne doctrines of predestination. Katinga liti metlasne the doctrines of calling. Mange sikyake holy of holy. In our soul. Itak there. Project in the 1990 to 2002. Itak le. Section at lu ke lom nuk nuk. Ke lom temple. Kat pa temple ng God. Na ifakat nta ke force. Ni mo siyeng. Kat ten aloy na ke Kahs Luhn God. Ara kat sum na ke kunokan na ke mante tuste. Yalam malikos metagal sosaya. Mat ngan mata ke force. Katil chifa na fat mo. The kai. Katliye background like chair ma esikian. Mat ngan utak yan na Babylon. When na makatilak kalan mi.
naifingate matake mapay lang kakingen sanctify praise like Jesus nge sanctify them with your truth. Your word is the truth. Efing pwaye kastag pwaye fay taklanching. Naifingate na fixia maching machine. We cannot move forward. As a church, we cannot move forward when wangan liti orekingen. Wangan liti orekingen na manitak na in lutuchen. So, namni ay kakta pa ng chikngan di luti orek ko siya. Kaya likas lang na chikngan for lao, laklalal fung yenel, ikat na hindi. Tangali mo pang problem siya. Pange. Ditikigia porek nga. When karid wang ka. May ta siyang interaction was. When ngonid wang ka. When akala de sapton ko fos. Naro, may liti mayok siya ka tinatagan na ka. Doctrines of regeneration. Born again, tigin tres kalilakal na ka son saptatolyo. Neken na siya shuste kang naman ka. Dahil di ka niliyak. Main ka teslam holy of holy. Itakles. Original language. Psych. Kaskurafa ma non-kawos. Mana yok shupesh. Itakle. Na even kung may call siya, kung matalay takle, kung di na fixi, kung try na kaksa ka, sumne maui, you better check yourself. Siya kung kalan sa piya. Siya kung kalan sa piya. When maluoyan na, kung di kalan sa piya, memat. Maluoyan na pa siya ng bangay. Mga tagayin me, kastan ka rin taga me, diti. Kaikad, aksuwasikad. In akataya maswaswas na sin mait. Kat mait. Taliya kapon teksingan. Tamait lan God. Tamait lan God. Insuwas na. Kung ni kades na masinga, tikas nan pat ka wangan lutiyak or pwaye, wait nga pusapas na ni masinga, panay kin church ni masinga. Katila si was. Mantina akata yakin me si was fosa. Itakle. Kalim siya. Furnishing tolu ke ole of all ising ete mamana likiyagi mo. Insho la Jesus ilakalma I am the bread of life. Meshing and kaslan God. I'm the light of the world. Itakle. Get translation sa siya. Na ifo kadashkem singing. Na kung ni ifing taga rasam framange, kadatang ina fo singa lakot na pachi siya lakal minga. Fella sangay kum. Fella sangaya fella. When ngarit maklan sa bigat. At tesit barat man na sinmadingin. Naro, forcing na ako rakam ngasang kaslom na sielo star. Fellow sangalos. Temoit pau si mangyo. Katil sinchik ng kalam kela. Itakle. Siete so nga sapal megor foslong tolu na nganalos. Enchi ma furnishing tolu ma. Katleke lam nuk temple. Kaya project si Mam tayo kaya 1992, actually kaya 2002. Laing sashi si Ma katash kaya itakle efo. Efing kastan God wo, efo itakle. Efo itakle matching. Namnas mit kushay, papra isalaka. Ka na kay wamit kushay, starting from top to bottom. From top to bottom. Intercession
price like Jesus pa. Kataga samsam kin nga reading nga wangin mangingin. Wangin luti pwaye orek. Wangin kalem. Wangin may kayang si maing sumnarun katingin. Finayin ko siya. Kataga ako la. Mumulas pa ako. Katamsam kin uniform ne. Maui. Akatin ali. Umlit los pa kan men fakla. Los pa kadash kenge. Mugugulan mo ipakadash kenge. Katinam take soul siya. Psych si mapolil. Tagalige mo. Temple. Kumpa temple. Kung reflect ilom nuk si may takyan na din ka nge. Temple si may takyan na Solomon na. Kat pa temple misingin. Ngon katarin kat. If ngon katarin kat. If ka tram kin masakawul. Fela siya nga kumlipan. Kulo man lang. At siya del broken. Efo. Masang Kahs lom. May maki Kahs. Mapaye malankata. If ko mo paye. Shetan na siya nga ako. Fela siya nga ako. E siya nga ako na nitok. Paano sa kaya Genesis 3:15. Akay si siya rik na fela siya nga. Wang mas tayo like a malangkat. Katliya na climax siya pa tigin tres kalil daga sumon. Wala na siya. Doctrines of glorification. Efa tiliyak mga. Efa tinalitiyak. Efa ka tinakalan kala mekan men regeneration, born again. Efa ka tinakalan kala justification. Doctrines of justification. Efa ka timutasaman mga. Efa ka tisamram kin doctrines of adoption. Efa, itakla. Katina itala soul singa pa yokshupe. We pa nakapas na kay in full one temple singan siya kat pa temple mising. Naro, matlan ka dito ka sam-sam. Kaslan ka dito na sin matlan ka. When na fo singa lagor fella siya nga. Nasang kaslom na siya los tari. E fella siya nga los. May nalo siya tiya malan fella. When na kaya nga tiya malan fella. Fingom may Christian siya, you are Christ-like in all. Pa kita si mga dito ka, from doctrines of sanctification si mga amta pralapian niya. For singalit ko, sanctify them. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Na, mapaya, siya nga yakpal na kayo. Fela siya nga Jesus, fingom Christ-like, fela siya nga yakong. Fela siya nga yakong. Di masache siya. Kat going against the flow. Kat counterculture tigin tres kalilakalam yun na siklen nyo. We're counterculture. We're in this world, but not of this world. When ka disus na kangan ka, kalam man ka paus ka ta, kastal paus ka ta, fela ni kin kastan ka. Na piye. Oye si magadaske. Na ke mixien fela malan ka, ni mo siya yung finan ko siya. Kat although lang na paike. Kat mixia malan ka ta, na ke malan fela siya nga. Og fortsätter att famma Jesus el bra famma fälla sjunga katsumna kafermen ge mandine ki shette nagattaga shaman wole na shinga tana tia bang wole na shima sham from kinya tia manifo katina sanctify. Katina we praise like Jesus. Sanctify them. In other words, shalos le liki malan fella sang mapay lom. Kastlom mapay. Akadisla. Fakyak long luo fasingalya.
Michelle nga magana na siya siya isla. Pamitlas ko siya na kayo wa siya nga kinyak ni Michelle. Fin kat ako lang na kemapay siwas nan kat mitkalansa. If I the post le ti force finan ko siya Michelle. Siya nan ka ipsing. Basta nga meron lang na fashion lit. Kung manapay lang kat ako la fall na kayo mawuna kayo. Namnas long mafakyak nga. Kasnan ka din taga, me, ditikot. Kaikot. Aksuwasyagot. Akataya masiwaswas. Post la fosya kingen. Taling mo tayo nga at sunam. Report at taga panasyoy benang. Kaya matay ang at sisirangan mong mang. Manahilya. Manifo, itakla kalim siya. Kaling sashi siya nga itakla. Itakla bread of showbread, table of showbread. Itakla candlestick. Represent, I'm the bread of life, I'm the light of the world. Itakla for hinyay kasya na misyenye. Project 7, tayo ka 1992. Kung som nilang mata nga, tayo ka 1925. Tigin trust ka lang kuya, epiyang. Kadindi time frame sila, Manesa, Amon, yalang malikor, sosayal, taga deflogan ma, masapan mo siya. Pahay na ng raking yan, man kaslan kat mo kayo na pahay usye. Kaya alam sila siya. Manapay sila kat tinalila man na yok siya si pangin kat isla. Kat liye siyete lanmit mata lashmeta. Talala ko la. Talina ko sila na kesenri in sumakfalachikan. Masyenge wangan kumli. May ko ng patlang na barbecue root ni. Som nan kain litikas lan kat. One kalam. One kalam. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Kung som nasaka po truth. Party na ni taga mo kumeme. Bro, cake. Shaglaga. Piye masih makadash kami singin. First nga kalami mo, cast long pwaye. Your word is the truth. At di pa katliyan. Lord lara mat nga sam kun kente kalak ke Maui. So nasyon Maui mat nga par uniform lang. Piye kalim lash. Piye kalimlar. Piye makayang siya makatasang na singkat every day when a room siya lufa siya kalimye. Piye. Manapay siya katlefin siya siya kalan shup siya katitala mekan men awya litutang neka autolu glorification metliki glorified suffering siya manapay siya katitala me Jesus went through his life to keep us the bread in mold siya nga. Lanu siya kalim siya nga. Fela siya nga siya nga matiwas. When fela siya nga siya nga masiwas. Narifin kung nakita siya mga fakulyoto mo di siya nga siya nga tamit langkat. Specify. Tamit langkat. Insiwas na. Te pailing church ang magsisiwas nga pasyalaman nga talaksak na walwal tigin. Matay din church ang parang atisit pa pang lalatigin. Oratory sila pang. El structure yel tiyam na fusigel usye mapay pel na kayo. Kung dali historical context siya. El teka
structure yaki. El separate ki tigin mam ta siangin tinaksi washima klein sapsi mga taskang. El sielikin. Tigin nga walyang nikun na me kalim sing. Katasya lo sunarik Sunday school na mo siyang Mat nga promote yaki man pangarap malan mait. Ti malan kat. Ti malan kat pa mga taskang. Malan mait. Fela siya nga masiwas. Sanctify them. Sanctify them with your truth. Your word is your truth. Efin pwaye fokadesh lang. Fokadesh lang. Paragat fos nim siya niya. Naray niya na. Mat kol. Efin kumsum na maui. Kung kanaws na napaya kuklan kat. Di mat kol paya siya pa kung. Listen, if inkom long price like Jesus nga, mo insiyat lekat na ke mapaye, kas nung paye, if inkom som promote mas marik mawi nga, you better rank yourself. You better rank yourself. Mankom leading our people to fall off the cliff shima kalamimo losh when losh. Kat samram ke kalim, kat samram ke siwas waslan God. Kaslan gat papay. Itakla o yeshingan. Holy of holy soul. How can we know doctrines of sanctification? How can we know that? Tena semuanya. Tena litiyak kat. Sesiwas ngareka wine kayorek. Manakuklan mait. Papain mait ngayon. Nang ako meme. Siyak siyang siven ako meme. Kung may ukay na mga kung may saka nag-pricing. Pange o yesi may nakadinas kengin na. May nakaiwa ko siya. From top to bottom, kadina naksiwa sila langsing. May katliye mo, makatas kem siyengin ngayon. Tagay ke Fakyak ng Luhn. Fascinalya. Fakyak ng Luhn. Fascinalya. Katena may fin extra katena maliki kasin pala in Pwacye-John. Kadele fa Ești la lăcăl, mă încebu, macalamiac, în Pwacye-John. Mă încebu, șac până clori și mă găt șam câine, ola nașing. Umne te băgat așa for the last many years. Cătac la măt maș, cătac la mea, făcune na oanele. Kadalo wan katakake. Oh, na ella. I become normalized. It's part of the life. Kat una. Panange manakatara fara panange wangan la matuya kinusi kalim singa kat makat matsupo kat tiki. A wangan going to go fak actually mit lash. Manifo esamnya sieta sunga saptan me gor fosnong tol. Numa psych soma. Numa psych soma. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Kastan gat bang. Nganuos, nankawos, manuos. Nganuos, nankawos, manuos. Itatla nankawos. En ma kataga lutut pwapal. En ma kalim stick a shine in your heart. I'm the light of the world. I'm the bread of life. Nara kadakov nan shikatla. Nake doctrines of sanctification si Jesus sanctify them with your truth.
Wala pwaye siya nga, manitak la. Arakat matake, sisiwas, tiptake, siwuwo, wala nakatiga matanfel siya ma commit their life to Jesus Christ. Is truth. Na siya ito akalim niya, kadines makila. Metiki, fishing siya, itakyang na siya tikin tres kalinga. Ako lang, talim la falok. Ako lang, akita ka lang lim. Ni met patla. I keep saying tikin. Saklo. Orator tikin. Tikin siya nga ayos la siya. Ngasang orator sila. Men, wana nga faka. Ilal, kiyakat na siya. Len, kalam lakat foshat na payer, the kasam from structure ya mga makatil sang na siya. Inakas makanyikat. Pari itak yang me kursa online ministry siya na siya. Itak yang tema ke mana ilfenak mo, may kat na siya. El bangon niya yang nga lang siya na payer. Ataka, may ngay tala. Pang mas yok supe metingin na. We have been lied to. We have been led astray. Lost when lost. So therefore, we need to come back to the Word of God, God in being sanctified properly with the work of God, Holy Spirit, Kahs, Genesis, Revelation. One Messiah. Kung trying some na mawi, naging na may born again, regeneration siya, you better check yourself. When kumasong kaksakin Satan, or it malan may, dekat, you better check yourself. Long, akoy. Kahs mo nga atagain me, litikat. Kaikat, akshiwashikat. Akatay mekan men shiwaswas. Inspired by God the Holy Spirit. Malan God. God ilitay na lakoma. El reveal in ang lakoma ke Genesis niya ke Revelation. Na ifo. Masid pa na siyak, nga nang siyak. Ifo ikak na siyak nga nila itakle. Section akluo ke lamnuk-nuk. Ke fixed temple. Ke polen mo, kat pa temple. Ifo ikak na siyak nga nila itakle soul. Which contain the table of showbread. I am the bread of life. Jesus pangan. Itakle section shema contain candlestick. I am the light of the world. Itakle altar of incense. May kain shema sokat. Pwaye, may kain akin choye kad. Itakle keling. We are not being sanctified. Got so many brothers like Jesus. Got so many kaslan God. Apange, para tiging tres kalil tako. Para tres kalil tako. Then she been a flocking got me. Nakemapayalan God. Katin siyak na nakemalan God mo kayo. Mati siyak komin Eisalos la liki fel. Tasakta nga siyak komin yellow siyang na liki el siya kuluklan na. Evin kadesla akwakwan God nga. Katroen na ge ripmalan mayeta. El siya kuluklan na is part of the plan. Evin kat som niki akwaklan God. Matake akwaklan mayeta. El shakulukana is part of the deal.
You better serve the Lord or the mammon. Tekain kanik luka. You cannot serve two masters. Morning ka morning na maluosye. Kung tekan rani. Kung teka na teka. Maluosye pang. El chakuluk na his mission pataka ke sapta singawngan to steal, kill, and destroy. Forcing an remember, but Jesus came so we can have life more abundantly. Para God el guess na siya orator triskal. Lamda ka Allah yeah. Fakta na siya makit ni lala zero function. Parang lang siya mas. Parang lang siya kapasyon. Ngay talat yung masata siya pang asa nga makikiyat. Asa nga. Church ko siya, smoch lang. Lata na wawo siya. Nakilutut lang ka. Atin na rin makin. When I take the blame, kes structure mga liye, kes master siya ngam tak siya. Katinam taki malangkat. Tinama sa to pangafak. Mataka katin folok na kemalangkat ingin. Nga siya nga masata. Masya nga na ako kinain siya kika na nga syuk. Masya nga we lokalok. Nga kimata na kimapay masyuwas. Instinctively we are na nga syuk. Parang aliyin na pay. O yung matagay kek na siya finality siya. Misalal Jesus Christ nga na. Inay mo ang siyang. Inay mo ang kalansap kikiya. Inan mo ang orit manasin may. Inan mo ang kaksaking may. Jesus Christ makain. Pange oya siya fela siya nga kong. Na el siya kuluk na orit makin man nagawa just like in the Garden of Eden ma tikin tres kalakalan. Dati kain pushekat le. Dati ko siya orit malan may din kufas katiki glory siya ma. Sampram kunyak ya proy siya. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Man na syafla siya bakatasken. Ingin na nga pangon. May kung na kayo ako siya. We cannot move forward any forward ingin na. Niki nakataka correct yet. Understand what it means by soul, what it means by holy of holy, what it means by born again in spirit. We cannot move forward. If you can move forward without knowing this, God in fact na sila siya. Metal at kayak. Un metal arang. Lip servicing. Eisalos wangan kemalak. Medal kayak na sikna. Met nga sumata kafrmenikis. Mantinikis shit. Mantinikis Friday shit is sumata patla. Now let go. Matale branching God. May kayang siya wangan la. Manitak like a lens sasishing. Intercession prayer si makatliga sapta singa likos ni. Wangan nila. Na manafalyangan katilwo manafalyangan ewo na. Katila takali masih masak mo kat matal si pang kat matal si pang kat matal si pang. Fai wona kat kananya kat fa sumpen na ramalan katan mo na. Inwala siya na makatsumta, leshi kaskas kiluk na, ara parang afaka. Kataga mo ka de, proy na shinkat, fakat malankat. In siya pushos siya nga, mantinig ka siya tinakatsum, aw siya na kada may ewula. We are not being sanctified. Then we're not being sanctified. Doctrines of sanctification, it's not in the process. Wang and ifo, when kaslan kat is not akatayaki, fall na get doctrines when litilan kat.
May na force machine masih. Koflan nutta ka kaling sumay takang nasil tikin treskal. Nasil treskal nga. Or man nasil fat nasil nga kankin nga nga. Well, nga muna pel siya. Ngayon siya, wala na pa. Akan read pa ka po. Mat isla class lang ya. Wala na lang gat pang eh. It's just a glimpse. Sano man na phone si may tagang. Te wala na si Pyrek Mawing. May show. May money. Malan may. Malan kada pang. Kumta ka. Tu ka. Fela siya nga kung. Kumta rin man na si may. Kumta siyang eh. When kada fa mawang mi siya yoron. Kung kayo na Islamano siya temple sila lipan nga. His spirit will never die. Kat magana ka na isla spirit siya nga. Wang na siyang, sige nun ko. Mas nalalpaparon na. Wala siyang tuya. Masyang. Ingin no. Mga nalakatil wiya. Temay kat pa wiya. Katil wiya. At kanan siya nga. Tinga pa fakmang. Kaslan God through the work, presence, leadership, direction ng God, the Holy Spirit. When ang Bible sa mo, when na pay matafong na. Nga kung motion kipel siya nga, kung mong konsum di kiya, shit as nga sapta, may ko first ng utolo, pwaye kaya, men, if ingat fast na met, right makin system siya ma, tago kaya lang sa siya nga, Kada tesum. Kada tesum na kema shima ina nakshke. Kada tesum. Efo Bible chinga shimna ina ike 2002 2025 yalong tolu o tafana kuna mashinga. Pia tikin pia pasta lashni ka talte kuna mashinga. Hamne Bang siya tago, kaya. Tiging siya nga pangon niya, kakaya. Ila kaya tiging tres ka. Kating fast na met. Laki mapayangan ka. Tamni nga, tagang tan siya nga tigong pang siya nga, pwede nga. Pangon may nansam-sam niya. Inaksiwa siya ka. Katina naksiwa siya klingin. Katina na pa ka inaksiwa siya klingin. Teke fashion, teke program, teke oyen na nakwan mo it. Pwye siya machisya sila taga kalan mo, sanctify them with your truth. Kahs long pay. Tingin tres ka ladago aksa fila, punchline niya na, kataga na kaya pwye, on inkalya. Lumanlap kaksan mo, tayo, tingin tres ka, katafong na pel na ro. Yeah. Well, nga mute piya si Saklop. And we are skin faklo malab singkat ke. Duti si makatlong lang eh. Dasya art lani kek nage, insiye kek nage. Kataga samsam kun ke malutu chim jingenge pasi sara tawyaga. God's word is true. Na vingat tagain akfalya na kuno ko jike Monday Tuesday Beji makuno yak kastan gada. To ko sa singan Josiah el akademie oyalal. To ko mange ukunyak la da akademie. Mamako stip shela luti singen nangai lasya para kaginsiye. Pinamali pa nil dito ko nakfash sila makadil bangul na ro. Na he has no business being here. Kawan si pintagalas na insiya. Nga mo pakantin siya sa lepala. Inda ka na lang maluwem. Dalong makuskilong. Gaslan God. God's word.
It'll work as a divine cleansing agent. Makadalurek magun inusi sanctification sing. Para lakkalim yun nag-i-oyen practice silash ni. Katena daga ilas melutu daga mande fani ke sette katsum duya. Fakyan sila sigiel mo imperatives luong ko menanaske. Lipsha kuya mga fako. Na lipsha singa pakatin kalim na paike. Na sham na kipel nga lelemen sham. Sinsiyak silal dam lelipan nga. Ifakatin ay kekla masinga. Katel di ka ni kesa na sish. Wigat sa fashikun kat pilesha. Nga finusyak masinga na ki church slash kena. Yang pangol pasta takyo man aksyo sila mami. If we dahil pa muli katleo. Ito may miya papal singa. In sifulat si pang Mat kun de kan ben mat kun. Finwangan pellash na gimasing Na siya eta kakataya masuwas pailan kata. Kimatlan kat nga basum na nag-political arena nga. Kikafafula siya tilepa kaslan kat. In siya sanctification siya nga. When masima siya distinction siya nga pa. Make them pure and holy. Teach them your truth. Pasiya siya matakam siya nga. God's word is truth. Central truth kaya sa God is set into motion God's work in us. Makataga inakfashi. Nagikunokan falat siya nga. Process siya nga pataga nag-preaching, teaching. Nagikasan God. When inoy nag-ileme laran na siya matamalutute. Ilo siya purifying effect siya na siya matamalutute. Sanctification siya nga sikya. At finli na kifas siya nga ko siya nga. Nga sa palo silik na finfela. Wala na kiyong sa pwaye me na fela. Naralimit matawag ki pray sila nga. Wala na alom. Imgalem. Glorify me. Jesus has every right to ask God to glorify him. If because Jesus is God. Elash ki matawag ya. He is fully, completely divine. El the kind of fellow took upon himself by himself as a suffering servant. Masi mga kumaskya ng ikat epe na matroma. Dahil si shortcut and sikya. Si political leader and the magi political fiat nga. Hindi ka take over. Well, in one kayo. Napanang nga, kita ka na siya nga. Praising, Jesus prays to be glorified. Kind of a goodness must seen, celebrated. Kimolala. Aliyala ko lang so, pangafak na climax siya. Getolo. So, ang unsugam daw akalimila, kataka haitya crescendo siya. Climax siya. Climax siya pa, ekalim nga. Kisipin Jesus Christ, ilara malang silang God. Kat na kiwaknas na siyak lagi makuluk. Kisipin si Fena, second manol, pel si fan na. Inakpalipel na kayo. Pangan set them apart siya masamram kunyak nga. Nara, kita ka nga, Jesus set himself apart to do Father's will. Inaramalang silang babatamuel. Elena priest siya consecrate himself in kanarala kisesya. Napasi sa rata ko, final act of dedication siya kamech kinan ka fala motona in crucify yakilbang. Irela intercessory prayer siya. Nasil, ewaye pa matamalutut nga. Na masih pa pataka na si Kuma. Liya masih gingasam-sam kun oya si curse si matagay ki Cardena. Pataka na finlame. Jesus is about to be cursed. Nakatkad ang liya nag-saksin sa konga
It's not only an object of torture, or science ke God's displeasure, pakalimi ke Deuteronomy lungol siya lungol dolu. Inge insyak tuwas lena, may nga effect. Yung effect mo, papa nikum lele, awin kayok siya inge, inputati fa. Tasak ta pahinga siya pintaka, laka, tangain kain, matang la awin kayok siya inge. Climax si, maunso ka crescendo na genge. Narafak let boy kikala diya tolus nga dolu lang Christ in molikat taliki sel nga siya curse ma nga kalemia. Curse sel nga siya lan masap kel si fena sel nga weekes. Tamas mo stafa katena met siya ship yak finsak o elon ye sel nga lan kat. Nara intapokla nga siya kat papalina in me take someone's curse reject ye nael putakan la curse singa nusi masima etas lagin me kaksaksi na pa masima katlima disgraceful nagisaksi sigongan ma curse el takata na el patch of honor shile na par katlike fastimigos ki me reaching inge ye motomo papa si fil pesina si me wala na lom wala na siya to on Europe, kaya nga mata Europe metigi fellow rekla. Na, baba tamaling ka siya, le, pulo ko nang wala na sila rin. Na pala, katakilin na ki, Jesus divine goodness will be vindicated through what? Pamisya molyak sila. Resurrection. Masingin, display, exaltation siya. Napanangara pangan me after year. God emo celebrate ay panangan. Nara pataka na shish kat hindi mama sham kunya ki curse singan ilta eklele patch of honor singan nakataka ni ki kapuin buksi ako ngulon ko skip pebble. Inusya na si kumla malaki wa record yaki. Wangan masi tafong la pero kikatap tako lashme da nga mo pugsinga siya na ikek pugin rek masinga. Silen in kashaw ema tang. Yang word is the lamb who was slaughtered to receive power and riches and wisdom and strength, honor, glory, and blessing. Fakyak limekos nga lupangan. Elos on ke pashalala pefak. Falle na the lamb sukuma endo gitari. Ilanis wal ekasha, lalmet met eko, sanak ewala na ekaksya. Na pangan masima papa na masin kasao, pangan glorification siya, el restore ye, possession silang lem. Mayane fo, el nanash na kimutaweka. Na pasi sara, ke revelation ngeta ko, Jesus il the nakalem glorification and baptism in kasao. Jesus decided to be glorified so he can glorify his Father. Now when Jesus pakas, nara revelation si mga mo illuminate kaya ilakalem na ke wala na lang gata. Pasi sara kat finite tala siya sumasta ipruwa. El siya man na ke radiance of God. Que glory sila rin In fact, kay Prusia tolo mo, when el kalme, kale muna lanon God. El amal, oepen alaman God. El shuke fela, kashaw, ke kalan gaslan. Tugun nilaki atarin genek inanak manaski makuluklan mayda. El matayin kashaw, ke lepo leyo chin God. Siya kalan na exaltation siya pang. To look at Jesus, to see perfect display ke wala lang God, pasikyak niya. Vindication siya taga ke, mi siya mulyak siya. Nara ke prayer of intercession siya nga el secure eternal life, na sielos na kewa, malalalfong kewan natal. Elos ma, willing to go to the cross, edele conquer death. Ana ke siya sila kakatanglat, mi siya, galyak, makuluk na kayo, ace, eternal life.
na sinmet na kiwala. Na panganen si ma refill ye wala na lan God. Makum ko praise His name. Na pakat taka na ki malutu si mataka na siya msingin. Glory si ma siyak sila pangan. Na mamakat babel sham da kim da wek. Ilyak sa fila. Metta malutu da tawala ma itakyang malemilo teluske. Churches msingin nga kumpara rik mangaya. Narasa nga yakat. Kate suno ye masikang sin mutamalut duda. Real danger. Kate face real danger. Kat pa target. Ma-fail siya nga. Pasi siya tamalipan il faka. Masang gastom na silos tari. Fail siya nga elos. Melos tiya na malan fail. Wana king atiya malan fail. Counter culture siya bangan. Na pa nang rata ka na si kumla. Na mekatera ka. Tati liya sumwi meta. Para sanctification siya ngayon na iya ko. Eyash mo siya may taka na siya. Papera eyash upisi na silos makatangla mo siya. Et pateki kat. Kikat taka. Walal fungi nila. El sili ka di king anlal. Tang si ma itiakyang na siya lemislipan ngayon. El taka ikesta siya destonika limegos longol tol kadin liye. When Kaslan got by a fologan got the Nagamas was spoiling got papa Kaslala pangit define cleansing si makatinina. Eke moli kat laliki fell a loshing. Ele kushe kat laliki kainin attack kainin may kasyang na kayo mataka na yersha. Pangit mission lala. Elda kain Kashikat. Nara ki pricing patako academic sumanyak ngayon. Father, sanctify them. Set them aside for special use. Inlom siya kat Shrela China wearing ngayon nag-special occasion. Katil shikat leben nag-special occasion lalo. But tamalo to that and set aside for special use too. God choose them to fulfill specific role ki plan lalo. Narang ako mingan kin masing nasikyak na sin matamalut to there. Na pangako mas ke churches mising in fulfill role sing ngati siya komin Eisalos na ligi fela tasak ta ngasiya komin Eisalos siyang ligi el siya kuluklema. Pange masima in sangkasya komo. La pricing rekle in sangkasya komo. Na panangara nga kuminatala, pricing a rekle, na sinmat na malutude, pricing a pe, taka ni singya yakong. Ako lang na singkat ki, malutut matak ka. Katin kain, may norek malakumbang ako minsom, share the gospel, na silos matita, ki molilasing ki crazing ki masimawangin molo. Na panangara kat shikat le makadat le wimalan fela ta kat pa define cleansing a chinjin mashlon mahita. If okalalti na we kat nim ko ofisema suka yaklatari ngai ta ko ngai. Oh manil sin jalakit nilala. El sang atatashi masang sipuk niyan met misen jugok sang ala shafutle. El sang an falakeniel. Set apart. Gayan mo tapang fale ang kada ukwe na mavakek mo ukwe makasan ka ta faka. We need to be faithful to His word. Pangay mission la komo and praise the truth. Kadin mo ace ka si kang inaksyafi ngako minadala orek malan ka ata works through His word to empower His people. Nara sa kaksaksing loman fast kunlen. If inne intrek fast kunlen en maupesi, tasak taleni si kemasmonyak ne. Fak mo wangin ngal, wangin tang, wangin kayo kwe. Katikan kapsan ke makatas kem sing. Kastan gada da ko, manang kalimi wala tamlipan nge. El
divine cleansing agency. Nangakong fin teorik makan kaslan God in two fan. Nangakong metala. Ngakong without Jesus, when Jesus pakas, it's a life wasted. Kulon sin kat king akan wi sham kin malutut singa tangan fak kulo malap na sin matuti singa. Inka entaka yesing al tolu ekonaek mang saya pena la kalemina shishke John tolu si pena kipena puksimat lutut kene. Ngako min defor kin mo ngako metawil. Ngako mekin met chilan church prestan si pastor si tikin si. Fin nga akong day shoes line ngaan. Napanal fact ni. Kata na mata kaya pastor si sing Kata na kayok. The problem si mga siya nga naksafi We might silash nga Ayan silash nga rakat kufla ukwela masi mapay si wosa. Ora kikastan gat ke tutronom il fact mo. Konfin malak met kom we ayan si Kamet kom we met. Mayan efo, eko shela mo tom na kay masi was pwaye. Ora anak ko bintila matlan si. Kulo malap, na flokin balansin metuti silash nga. Tamalipan. Take it from here. Kamel Tristan. Wana nga kalamia. Nga ngate si bepangol tikin. Elail Kong kaslan katlan na kayo wala lal fungin na pwaye la. Ngalien na kaya kaya la, ngalien na kaya cham lang na kaya akata yalan kaslan kata. Mafat na siya tikin. Mekil mo. Treskalil. Mike sko malal lenda ka cham na siya met ko siya. Ingin na. Metigi patle. Ngalien na kaya blokas siya maligyan na kaya fishing siya may teknan siya na keyword siya nga ako la. Aku la si fan nangan pataga ke gospel lal sonda na fakya keyword singa la lal fungi faith ke gospel lal son pel show for kata compare na ke synoptic gospel tolu siya yata na less than 50 gospel meto Mark Luke sham kun faith ara masing ata na wana in spiritual sense of evangelistic message na sin may tanda na kaya kas pwaye singa ismo singa pa isus na siya tiginil tamlilil daga akte ya lewo kaya glorification siya tasano ingin na kaya mo singa we're in the sanctification process doctrines of sanctification doctrines of perseverance God remain as Christian. At the same time, when I take interest, we are divinely cleansed. In other words, obedience, transformation. We are set aside only for God in that obedience. God obey malan God. Now, the more you obey, the more clear you sing the way of God. In other words, the more you obey, shikini malan fail. Malan God yokali. Transformation, sanctified, and at the same time we remain as Christian. We persevere. Katuna ka in fact proclaim mas mayok siya meta. Na maluwa ito ka tukun maluungan. Misha pamungla si pode lakalam niya ka glorification siya. Bakit ntasano? Siya sunod sa takos. Fosingal tulun niya siya nalalkos. Rapture. As you are taken up, one of scripture from guna. Chisel mo yakilan na tolu glorify bodies. Bakit ntasano? Hindi, glory siya ba? Masin niya bakit din na kanin kaksakin. Ons kaksakin. Sangkulo kaya. Fin shop mo siya bakit ntasano? Wala na siya. Teta ka kaya malanmay. At ka kaya cash mo mal. Now, we need to stay away from legalistic stuff. Wana in my taga manamit nga rela kat mo panganakuklan mo pa Pharisees nga tafong lekya legalism some nage Herodians nage materialism materialism pa yorek mawingi kat kesum dia ma masakawul
Opi, money, kain mangan. I think that na ke malan kata na flourishing nga de siya ligi malan fela. Fin shak mo wala na siya. Utakyak we are being glorified. 7 years of tribulation. Second coming, we glorified bodies. Church, established 1,000 year of millennium kingdom jima. Think nothing got nga nesid beb. Many for sidetrack ye dang ni musing. Rome sapta yan ke singal siya. So read best sapta singal tolu kun kalam na pa kela. Ako kwan kat may na rin mata. Blueprint niya in share. Kaya kokore malan ngon kat kay siya matalal fungi. Tagadin she was na. Ako la fan. Nakiore mawon na kayo. Agat ko lang malap yarslan mat na kayo wane ke pension. Dito inoy lang silang gat kada taga usye. Siyam singalya fos ikos na kesingal tolu we Luto mo disap ta tolu fos singal ako singal mekos. Tanake pelin ni tawo yan kada taga nakate yan ake ikos na kesingal tolu. Takada rainin na. Kada taga alur magin passage lungan in kaksikin kat. Inoy lang silang kat. Wana pel na kayo wana tigin nila kalam nga. Kata. Kada taga akin mat na kayo fakulo malap na kataga rala proin kali. Fashalik. Tigin. Tamlen. Well, mabangay. Lumalap. Kung pa kayo ready. Bukan. Well, matawa grin tayo si Uyas nga. Eveneko. From Lanay, damay, and si Krak lumalap kita kaluman. Akilin kumligiya pa kasi kom, kulamalap, kusya online ministry. Kulo malap. Tamtay. Kulo. Alip masya kaksin kat. Tiginis Yuli Euro. Di pa kamen lumsay nga kaksin kat pe. And singa reklago singa na kalimi mashurusan. Now, feel free to do it. Kat mature Christian, kat kanis mana kayo akum dalvak ni. Kat na matkol nga mga fakyak mana ritlaga sirfung niya ka. Kat protected kigastan kat na kain fakak masuwaspoilan kat. Kung kain na niya nga siyak na isas na siya. Kulo malap. Pukyan madak. Ngayon ako laban na nga. Flokin get lang siya. Kulo malap. Kaksigin kat, dikin cham, dikin makil. Kulo kay katlikom yakil tu siya ngayon. Pintrakin me woman kayo akay kom man akilin betik na jiwiak nge tamdal ros epe gudumala tamal David kulamala pe gaslosan malipet faxilum nge tamdal tamae kulamala wias penge tamdal pero si Thompson the tuwo kulamala kom online ministry now kulamala ke kom akalemian Merry Christmas panasum, damdal Yuli, loki kasmol, kastan gada bange. Ay salam nga limiko shakalimila, tekkan da kana yours follow pusye. En nagawa kastan gada kasun, kumetala, as change of life esikya. Amen, Trish. Kumbe kufsi masorla. Kufsi masorla, tis pashala retsi, keunon matal siya maulyak mo na ba na nga kaksigan kat ki kaksingan be let's magay na duwa be kulamalap na dignisyuli kel faklo ke fakloman na ki sam ki ako yak maurek ngan point si makadin iski faksila minister di bange may don't lose sight of the main thing. Keep the main thing. Messi got akwot na kayo. Why win the world and lose your soul? 2007, 2008, nasum ke Christmas to na finan ko siya. Pangasipel ma darkest time ki church la finan ko siya. Wednesday siya ama tustemet digi basta singa kalos meniloma ne ruksukya algan fakt na si clash mana yok si sikya a Christmas to ani siorek na so eurek ki dise mono kung babangay so
Al fact na shik, na alsong wangin namut kaya shik. Nekya kal defogi, ngait man na shik. At I didn't make anything out of it. Siya kumo. Nanga, Messi. Siya kumo ka matrupo siya kain kalos me da kanerum ki kain pelange. Belching a chamram kiao yan na singaw kiko. Singal sin ki singal luo matrupo siya el wheelchair ban da kai yan si nuruk. Message siya pen. Tong na inlendo ka matrupo siya bisin ba tuyuruk. Now I got the message. Now, oh, okay. Det går flest som når det beste allige. Det er ingen som derfor kom til å do your dirty work. Nå, så. Som det er pappa. Det er med det skyld på akkurat jeg kom til med trupo. Masih med det lærer på. Gat prøy. Kotain inn da prøy. A Christmas to one is here. What are we doing? Kat kita la chef fong ke Christmas sing. Nakat kisinakan la senior pasta sing. Mane fo mayen chairman el tena insisin na sin. Kumli mga si mga taskeng ngat lalimit kaling Same rhythm. Kat matakagen kala. Same rhythm. Kumali kaling Finsim da shu koya Ensiga masala dari, akalimila, dissension, artificial vinan goshay, and devan siya become maluwelik. Katawala lila. Darkest time of Christmas to Anisha 2007 bang. Pel na kayo ang asum na goshay, as na maasi, epen yela na. Apang spesial ang asum. Ba't nga taga narukan? Dapal-tal. Asim tawun-wun po. Si masamtek mga. Katangon mo katil na kun mama. Esikyak ka mama reko. Katam kukuin wuklel. Kat mo tulfo kaya ki mga. Papa na sikyak finansiya tao nga. Kamalan kat pakatarang, fuck ang online kat wangin ki makatarang. 2007, 2008, pasta nga siya, may nga pa presto lang siya daw, ang sum nag-meeting lang pasta. Nga sum, mesya rek, lalo sa ka, may sanglan masya la, Rose matala siya nga, kaya silang pasta, matrapong nga. Kaya siya pal. Paila pang rek maganyan mga Amdang itang linga. Kat papa kulola mi kaya siya na sigma. Ngan kan liye na pa mat kolya siya. Nga ka in fact mat mamisya ki 2008. Tukun masisikyak ni. Ako sinbas na nga. Dula ki 2008. Nga in fact pa specific date. Amat na samlel siya. Kamit pa na Music plan ba siya ngayon? Newrek nga siya katarang Katiganda na fakit kaslan ka at nakatarang na lang sila. Pasikyak na siknya. Barang akay machiuyak nga. Met kung sige komisyon masya nga siya. Kayo klaga barang at ka fakit kinengiyang. Katarang masya nga kikasin kolta. Wang na autonomy siya nga sik. Makiyak fasya na kimasi makatilikas na si kandi. Narikek na si kandi tala, asmait si mamta, si wolwal ki malangkata, kaslan ka, pawikat nga, limsilipan. Musingi kumliye, pasikyak ki alulasyan nga. Ana dendra mga kontrolal ki alulasya. Kung hindi ka na-rek malangkatan, gimakaslan kata, kumpay na non-rank yourself. Get out of the kitchen. The heat is too hot. Paano nga nakatasom na nagimahin sang usi ka din being relevant. What is that? Katsuk ka ta mga proklamen sang neklapel.
Katliklak masih mayok si payment, scrolls ya. Kontan na ya. Kos met sakawin. Genesis nika Revelation. Wolf ga yes. Kat ngeteng tinay in lala fok lasi lilang. Kat ngeteng tinay talikma sikli yang farngalik fast lang. Ngawi si, ngape pa si. Kat nais ka fasilan lem. Afakyak mo katasyash mo asutamisitari. We need to get back to the Word of God. Kadinte si Vena Kiepe Katle. Kosya aglenakle, katetakan podcast. Katetakan ko click. Lakom wi katewi makadakfashi, katakan fakak maswaswailan kata. Mana silo siya marsin shelkin kaslan kata, malakan kaslan kata. You're not doing me a favor, bang talong ni tila ka. You're not. Malan ka. Kunokon falat si baw dagang. Akademiya. Finwat na kayo ay shole, Rosyang, na arana lang sila, na siya fakak maswaswailan katam sing. Panganan siya katinan ka. Na panangan fak lumalap ka tagalusan. Akin aksyo silala. Pamaliban nilde, aksyikyatin ki mama kos nang gangita sakta. Why win the world and lose your soul? Tapang afak penge. Alakyan di mange. Usla fo, daray lo malu. Kung nali practice ka dara ki arwal nge, may mange. Kung di tayo sum na, di kiyan na sang lumana. Kung na, tuy. May kadara nge. Self-glory. Kat kendiyak kat, meliyak kat kaya. Ashpu. Ashmatak. Mesi kat kendiyak kat kaya. Kat te force nga lagi masih mayok sipe. Kadin maule. Para kat falok ng ikastan kata. Ano kaya nga fak nga. Katagan fakak maswaswailan kata. Ora sitis to nikal megors. Longo tolu sing Kat finteli mang Kat kalan sa pasitan. Isam la sitan pasisin matamalut tute. Papa fak. Il pasisin matamalut tute. Isam bela shol la maties. Wanin makaditamal rela. Tanas manyak. Nangakum tilang sin shol la kat. Awan usin rik malasya. Napanang arangan fak lumalap kita kaluwasan. Managilin kong damdal for line. Lumalap from Lanay, Sacramento, Malaysia. Lanay, strong, digin bolin. Sumne, Columbus, Georgia, damdal Kenya, Charlie. Damdal Lambert, Jackson, do what and you. We really appreciate the interaction. Lumalap. Because sama-sama gustong siya mange, kat usain tem daw siya. Naimed babayu glomalap pegaslusan. Damdal si Wiyasnge Kenya lang George glomalap amen. Glomalap damdal si balik. Global kita koloman ayepe machimat kay met niya ba damdal Ruth Charlie. Nesipe pangan. Glomalap nga fak glomalap peki me takoloman damdal Irene balik. Tamle Lambert Jackson bebange. Tamle Stinson Walker, glomalap kaksigan kat, glomalap ki. Ano yun, Missouri ka Mississippi. Yan MS. Mississippi, Okay. Pag glomalap, naklin pa machiwiyas nga. Tamle Solomon Jonah. Glomalap ki asluusan kat, alengan. Kita kavakasan kata. Na ewangan si Ben ordination si Lok nga hindi ito kafakak maswaswailan kata. Nga tigiwi Boy Scout. Kanan Boy Scout pa, tohen itarak na masista, di aksyon sila. Pangan Boy Scout na siya. Nga kikain sila matiwiyak na itam lalipan. Taka, yesikal tuloy ko na masing. Yesikal tuloy ko na John Dolu. Takala ka nga, taka in fact na siya sa Kosfin
Shida Laurik masing you're gonna end up like me. Umefushnala. Napanang mangsilok. Orang atakan gasla. Masiwas ma. Kita la ashmul mapatpatsi. Mana kayo mga tarasayang malisongtan. So man matsimalalmit the fact. Vanity is vanity. Malisongtan and malisongtan. Aklon singkat lang akan wigos kilutut pa bala siya. Yok na sin kat ke matuti arusing ke Mr. Lipan. Pero nga sang na silen place kat ke sham current call in kain bangon kat nagi oye si makadetala katape wangan si mati kan din naknas na siya ke na in relabe proin kaniya. Lamala Lipan. Trace call. Orator Trace call. Trace ini king sige bangan now. Lamala. Trace. Tu intensi. Malap na siya. Kaya mahal ka tlakalin matwert na kayo kusayang Fin siya malap ka din si bataga. Sisin siya kikas mo dito. Inoy lang sila God. Kaya pel siya inuan natin Trace call. Tamlil sifacna. Nanda ka relasyon proin fasilik. Proin lo wasin. Nas wikat. Proin le kat fasilik. Ara pasake yo tasakta. Ara open na proin lo man. Proin lo siya pakadin taga na kaya mapailan ka. Kas mo ulat. Wait kung fat magadash kaya mo inche wingin na namanas. Ikas na siyong kundi o yung matikin Trace samram king mga na phone na nanusya na kaya Elia si man nagadines maklaliya na pa la yalam nga likos mat Israel nga sumnigya ko kan kada elji pa na flon ma langkalan pa ko ng yoklan na siya so saya inchi pa refill kaslan kad na kaslan kad kaya mo sila kung makay na pagay uskat na kaya mapay makay na mat kung sangin akulukye o yalom kaslan kad pa boy met elda kay nutikad kai kad aksiwasikad akataya siwas na siya mat na kayo taka kaya nganman kad utaka kaya nganman kad masing pa kaula malan fela sa kaul akalam na siya desigal peligas sa kaul mat sa kaul or it makin ngan la fat na sin mat lak ngan pagadash kam sing malan kad ara finkatliya na o yan na kayo makadash ke for the last many years. Wo, para kataga kating fulok na nagamalan ka. Auliyak, lalalfing kasnan ka, call na ke auliyak. God's word lead to repentance. Liwa to ko siya sa talong liwa fos singal siya na ke longol. Pakat lidiya ke kunokon ke tuste. Kasnan ka, siwas, pakat arangin na nga. Misalnya, taka alib yok na pwaye siya. Inaksi wasiga nakas makinya ka. Men, eving kat tisusta ka ngan ka na katinam takyam ako la si ma itakyan na siltikin nga ako la nakatakalan lem nimet patla. Nara silba na kalwo ni maktolu fostong lal ko slongolya akalam yung man na kayo fela kan napnas na kya shayan blaspheming of the Holy Spirit. Kas ko na kya kuklan ngan matal. In other words, katin na lalfung. O yes, singan pa yung tagakas makinig katingin. Katin sang nagka-proy la siya. Mat na kayo. Katin esmak nagka-masing. Mulay la siya. Ako la siya. Natagal keme, siya Jesus Christ mo kayo. Katin sang lalfung. Lalfung lalagam niya mulya. Ineda makuluklas na kayo. Gospel siya nga, chief siya, may sang siya. Argapel siya nga, namnas, kutsum na kaya proy, we got proy lagat fafashalik. Namnas, proy kyan kumashuan. Tapos kadalir shu kaksikin gom kaya kas mo lom mataga. She'd ba na kas makinyagat kaya proy, lanmun na tiyong Jesus Christ, siya matyang ulas. Tako kaya, fos siya lakot na kaya, singalya, tali kalim na pwaye, laling siya kung sanctify them.
with your truth. Your word is the truth. Kada kalmo ni malalap, pro islan metlang ulas kena syum ke pelshing. Nak menas, rep makan kastlom inshi kateligi ako kan film, miseng ingin na. Kaya malan ngon nomin kat kai siya daga ninita na pway la me kalmen. Isus ta kya ngon man kada me matal. Makalan me kya ay siya sapton kortol wi fakya akos fosalkos. Baba kum katlem tashi. Kum sama rep makan inshi ay siya ma taka ushe maluona kya kum kaya din lang siya me. Kaya inshi ay shkewa kaya nana shkewa kaya nan ka shkewa. Kadin lang siya pamitalan na shwa na kung lang siya kat. Papa, nak menas. We kat kay siya fasilik sila nga. Siya na siya pakotin yok lom lang kalang lang siya kawulom na siya kay siya. Siya sin siya. Langan matal lom. In we kat. Inoy lang siya lom. Kataka nalituin siya pako lang. In fact namin na kaya. Kalang sap siya ngayon fakumyak. Tamat na kayo wine. Eis mapay. Waliti pay, taga kang ano. Kashin kai, taga kang ano. Kashin me aksiwasye, taga kang ano. Kashin akataya masiwaswas. Siya taga kang ano. Kat kulang malap kaksikun kong proy kay nenchi siya sumitlang ulas. Amen. Amen. With
Let